Ngiyabingelela abafowethu umkhanyakude TV, ngibingelela abaphathi bomkhanyakude, ngibingelela uVusi, ngiyabingelela Khulekani bafethu, ngiyabingelela bafethu, ngithi nje shout out bafethu kwi crew yomkhanyakude, bese ke ngibingelela kuma viewers bafethu. Ngiyabingelela bafethu King SMC lo Mr Delicious, ushoti bafethu, ya ngibiza noma ingaliphi nje uthanda ukungibiza ngalo. Qhubeka nje bafethu unsubscribe and like like nje bafethu uncomment, into ebalekile siyacela bafethu uncomment. Siyabona ama viewers maningi but bafethu ama comments nama likes bafethu siyanicela bafethu ukuze sazi ukuthi nithini, ufuna sizwe ukuthi nithini, iloko nje kubalekile kakhulu. So ngiyanicela bafethu kakhulu, yeah. So ngifuna ukukhuluma ngenye into la ngiyezwa kuma comments la abanye bethi ay phela nokeniletha ama 27 anokeniletha ama 27 ke sizwe ngawo nawo ukuthi into yawo ithini, yabo. Ngoba sikhulumile kakhulu ngendaba ama 26 akhona abafethu afikile la alikhuluma udaba lawo, nathi singama 28 bese ngama 28 ejele sifikile salikhuluma udaba lethu nathi ngendlela sikhulume ngayo, but ama 27 besingakabatholi. So ngifuna khona into engifuna nje ukuyiveza bafethu according to experience yami ejele ngama 27. Mhlambe nje ngizoqala nje ngokuthi eWestville bafethu inombolo nje ekhona, njengoba ngeke ngachaza ukuthi mina ngaboshwe eWestville. Inombolo ekhona ama 26 nama 28, yabo. Bese kuba khona ke bafethu abantu abangayishaya inombolo, laba abashaya inombolo bake bebabize ngabantu bakababa, uyabona. Ngithi abantu bakababa angithi phela ubaba iphoyisa lasejele. So ushuthi abantu laba abaprotectwe amaphoyisa, uyabona lonto le. Laba benombolo basobe protectene bona ngokwenombolo. So ingakho kuthiwa laba ke abantu bakababa. So injalo nje bafethu lonto. Njoba kunama 26 nama 27 ejele, ngake ngachaza ngathi ama 26 ahlala ngakwa right. Bawungena nje endlini ahlala ngaka right, ama 28 ahlala ngakwa left. Ngalo nto le. Bese kuba khona kama section, yabo, uthola ukuthi kuhlala ama 28 wodwa, kuhlala ama 26 wodwa. So isuke ingekho ke lento ukuthi u right u left nani ngoba vele indlu yonke isuke ihlala labo bantu ababodwa. It's either ama 28 wodwa or ama 26 wodwa, yabo. So bese kuba khona ke khona futhi eWestville khona indawo ekuthiwa iprotection, lapho ke kusuke kuhlala abantu abangayishaya inombolo, bodwa, behlala bodwa, yabo. Akufani nokuthi esectionini ekushaya khona inombolo uthi mhlawumbe khona ama 26 nama 28 kunabantu abangayishaya inombolo abahlala nawo, yabo lonto. Lawo bantu kuye kuthiwa bangogcwala enombolweni, ezwa bagcwala ngalabo bantu abasuke behleli nabo, uyabo. Kodwa khona ke ama section kuthiwa iprotection. Protection isuke ihlala abantu abangayishayi inhlobo inombolo, akho umuntu oshaya inombolo. Hayi ukuthi basuke ngekho inhlobo umuntu ongayishaya inombolo, bakhona basuke beyishaya inombolo kodwa but ayishawa lapho. Noma kuthiwa awayishaya inombolo musu uswe protection usuke ngeke awukwazi kwakuyikhuluma nje nokuyikhuluma, yabo leyo nto le. Because once wayikhuluma uzothatha uphiniselwe ema sectionini ashaya inombolo, yabo. Abanye ngingezwe la kuma viewers bebuza ukuthi ama foreigner, abantu abasuka ngaphandle bayishaya inombolo ejele. Bakhona bayishayayo, bakhona abashaya bayijoyine nje bayishaye futhi, yabo. Abanye kodwa hayi abayishayi, most yabo hayi cha bayishaye, kodwa bakhona bayishayayo. So ngifuna ukuya lana ke kulento yama 27. Ngake ngaveza la ngathi mina njengoba ngaqashwa kumzukwane wenombolo, ungelekejana lo ama 26 athi ayibiza ngayo athi ungelekejana, yabo. Ngoba umuzwa nje 26 libize lini uzothi awu engelekejana, yabo. Ezwa lonto.
ungelekejana ke bafethu ngokomzukwane wenombolo mina mfethu enguhuqile noma inombolo engishayile yabo nginawo ulayini ukuthi cha yenzwa le nto le ungelekejana akazi abe 26 yabo ungelekejana waba yi27 uyabo le nto le yabo waqasha uGray wavusa inkambi yakhe ngoba inkamba isithathu yaba ama26 yabo le nto le so ama27 ke eWestville cha hayi awekho sihlalileke eWestville engekho ama27 kanjalo kukhona ama26 yabo kodwa i26 mekuthiwaliza kuma28 liphakamisa u7 yabo ngokungani ngoba phela ama28 umuntu amazi ungelekejana yabo so mebeza kuthina fanele bephakamisa u7 uyabo lonto yezo bathi 8 bathi 7 yabo lonto bathi 8 bathi 7 yabo lonto le thina mesiyakubona sithi 7 sithi 8 yabo uvala ngale nombolo eyiyona wena so manje ngifike lapha labona 7 bese ngithi 8 bona mebeza ngakulanga kumina bathi 8 bathi 7 bavale ngo7 abakwazi ukuvala ngo6 ngoba umuntu esimaziyo thina entshonalanga ungelekejana uyabo le nto le so sihlalileke mfethu nama26 kwamnandi kanjeyana mfethu uma i28 libiza likhuluma ne26 libiza i26 ngobani ngogazi ugazi leinsizwa uyabo le nto le i26 lona belibiza i28 lithi ubani lithi umzukwane uyabo injalo uyayibo le nto le ilotshwe kanjalo inombolo so manje ke kuba khona le nto ukuthi cha kwasayinwe emzukwaneni yabo uthi ayiphinde nakamhlola ngimdala angashayisana ubani ugazi leinsizwa uyayizwa le nto leyo uyayizwa le nto siyoma nje ngawu layini yabo siphikelele ngawu layini uyayizwa le nto wasemzukwaneni yabo le nto le so kwahamba ke kunalento eyenzeka ejele uthola ukuthi kunalento ekuthiwa ama-transfers noma ama-draft ukuthi umuntu uyatransfer uyiswa kwelinye ijele uma ufike leyo jele uya kulona uthola ukuthi akufani naseWestville yabo ake ngikulinganisele nje uyabona eGoli nakho jele nje mhlawumbe out of province uyezwa lona uzothola ukuthi khona ama28 khona ama27 khona ama26 khona ama-big 5 khona ama-Air Force 4 khona ama-Air Force 3 khona ama-RAF 3 uyabona le nto le bonke labo bantu uyayizwa le nto inombolo yonke le uyayizwa le nto le ngoba ukhona amakhuluma ngabantu ekuthiwa ama-Air Force 4 khona ama-Air Force 3 khona ama-RAF 3 khona big 5 khona ama-28 khona ama-27 khona ama-26 kwamanye amajele yabo bese kuzoba khona abantu abangayishaya inombolo so ifuna ukuveza le nto ke lento ke yenzeka ejele kuthiwa ama-draft noma kuthiwa kuthiwa ama-transfers kwake kwasuka i-transfer eyayisuka eBhayi ejele kuthiwa i-St Albans eliseBhayi leyo draft leyo yayizaphi yayiseWestville kanti bebeze Westville kanje kuleyo draft leyo kukhona amakhaladi awu3 aye kade esuke eCape Town esuswe eCape Town aya eBhayi mase esuswe eBhayi sayangena amakhaladi awu3 alethwa aphi manje eWestville kanti ama27 yabo so uma efika ngithi sasaseyitoksini lapho sasingakagwetshwa uyayizwa lonto kanti uma esuka efika ngala shuthi kwakade kunenkinga enzayo kade isuka nje khona ejele yabo so manje iboshwa zisplitwa yabo uma efika ngala afika ngena kuma26 lapha ngakusasa ekseni ama26 ayekhala ethi ayingeke labantu laba yabona abantu laba amagunya ase26 ekhala ethi ayingeke abakhishwe labantu aye emaphoyiseni lapha
ama-27 asafika ishubisa laphana ngezwa lonto le abasusa embhedeni yabo laphana athi wena uyigunyu lala wena fuck yabo ama-27 ikawadlali angithi manje iWestville ya-accommodate ukuthi iyazi wona ijwayele indaba yama-26 nama-28 yabo kanti i-27 ahlala esectionini yabo i-27 nje emajela nama-27 i-27 ahlala esectionini lihlala emakhulukuthi i-27 ngoba 27 ayagwaza wadlala yabo akusebenza ngegazi nje one way afika ke lapha na-3 kwakolinye nje ikhehla noma nje umuntu ngathi ubaba noma umfana ngathi umncane uba ama-27 amakaladi yabo ayilaphenduka ijele bafethu entshele kwaphenduka ijele waphenduka ijele ncwempu yabo lonto khala ama-26 atshele abantu abasusa empedeni abo wara yezwa lonto athathwa ama-26 azofakwa kephi kuma-28 mayifike 28 hayi mfethu ama-27 lawa mfethu yabo ayasazi isitaliyane very isitaliyane ilanguage yawo yabo mayifika lapha khulumana isindiya samandiya manje isindiya sani sama-28 yabo ayasazi isindiya yabo lonto lezo kumiswa isindiya-ke manje yabo lonto ayandiyaza nawo ama-27 yabo lonto ahlala nama-28-ke laphana kwathi mfethu ukuvula i-exercise ngelinye ilanga eyihlalele ngaphandle eyindoda alivula ibhusha avula ibhusha wona ama-27 cabanga ngoba awufakanga ulayini e-28 ukuthi azovula ibhusha kanti azogwaza abantu vela kugwaza abantu kwayinqama ayizwa lonto hayi uthi akugwaza abantu base-28 ayizwa lonto akugwaza abantu bakababa yabo kwashuba ngalendlela ukuthi yabo ayithi phela manje ayazazi ukuthi akwahlaliswe sectionini vele yabo afuna indawo yawo vele uthi ayohlala emakhulukuthu yabo kwashuba mfethu ejele kwanyakaza ijele cabanga nginyanyiswa abantu abawu-3 3 cabanga ijele lizoshintshwa abantu abawu-3 kuphela ijele lingaka iWestville iney'boshwe ey'ningi ngaka over 4,000 over 5,000 iboshwe iseWestville zizonyazwa iboshwe ziwu-3 kuphela yezwa anyanyisa ijele ama-27 ndoda yabo awuhlalanga u-3 days noma kuthethe usuku lokuqala lana nama-26 ama-26 akhala ngakusasa ahamba olaliswa nama-28 ama-28 nawo isikhathi elayini ngakusasa nawo wabe hlinza iboshwa la wavulwa ibhusha kwanje hayi same time athathu kwafika i-ST ngasadlali yezwa kunokuthi bashaya ayaze bashaya ngenhloko bathathwa nje banjiswa baphindiselwa le yabo la beqhamuka khona uphindiselwa kobhayi la beqhamuka khona so into engizama ukuyiveza la ukuthi eWestville ama-27 awekho yabo leyo nto le afika aliphendula ijele yabo leyo nto le so nathi la kumkhayangoti futhi usozama ngakho kusemandleni ukuthi abe khona ama-27 azoqhamuka ayikhulumele wona ukuthi wona ngolayini wawo asebenza kanjani kodwa nje into engizonitshela yona ayakhonekthana kakhulu nama-28 yabo leyo nto le kangani phela ama-27 ungeleketshani nonongoloza phela mfethu baba abantu abakanje yabo leyo nto le ama-26 leyo inkambi yesithathu leyo mfethu yasungulwa uGrey yabo leyo nto le ngokuthi kuGrey wena mfethu kulayini wafakwa ungeleketshani ingakho-ke bebeza kuma-28 bemisa u7 yabo bazongifakazela-ke mfethu abantu abazinombolo ngalento engiyikhulumayo yabo leyo nto le so kwamanye amajele kakona ama-27 balongitshela abantu abasemajele kulamajele okukhona khona ama-27 yabo leyo nto le ama-27 mfethu akangako akhona kulowo majele lawo yezwa leyo nto azokutshela nge-28 ukuthi hayi thina umuntu esimaziyo umzukwane 28 yabo leyo nto kambi yesithathu le 26 yabo leyo nto le kangangokuba ama-27 ayakwazi ukubulala ama-26 kodwa awalithinti i-28 yabo abanye-ke mhlawumbe bazothi ma ngiyakutshela mina ngitshelwa yimina yezwa lona khona elinye isaye safike sahlala la ifihla laphana sahlala laze laphumela khona lapha eWestville kodwa la liphakamisa u6 la seliphakamisa u6
kodwa babelibiza ngemfanelo e26 lanikezwa mfethu ilokuzana irank enkulu lapha ne26 ngani liyi27 yabo ngoba amagunya ase26 owabona isikhathi esiningi ngaphamisa u7 yezwa lona ngoba wona sesestage sokumaza ungelekethana yabo lonto le wayebhala u27 la lo mfana lo la ubhale ngala 27 nangala 27 wahlala nje wezivili wayedwa yezwa kodwa ngifuna ukutshela ukuthi abantu ayijwayele ukuhlala nabo ama28 kodwa bhamisa u6 la ngoba manje yini uyigunya vele lawo ama26 yabo asemenza wayigunya vele kodwa nje nangu 7 wayemisa wayesho na ukuthi hey mangase kufika abafowethu la angizwana ke mina naye kakhulu lo mfethu lo sasibhema naye insanga ejele yabo ngisanda kufika nje sasibhema naye insanga kakhulu ejele lo mfethu lo ezwana lelinye igunya lase 26 yabo elinye ikehla nje sinje lahlala la kamasho ezwana nalo kakhulu eliyigunya yabo nami ngangizwana nabo ke sihlanganiswe nje indaba yentsanga phela ngoba sahlala endlini eyodwa nabo yabo so nje mfethu wayengivulela bonke olayini babo ukuthi ayethi fina mfethu i26 ngeke life i28 ngeke life ngika ngakho kusho yini 26 alingeke life ngika i28 nje soze lafa ngika ngakho nami ngeke ngibhode i28 lika ngakho kodwa i26 mina mfethu hayi yabo lonto ngiyalinquma esho kanje athi ngiyalinquma inkambi esithathu phela le kusho yena yezwa ngoline wakhe yabo so baliphenduka ke nabantu futhi itshela yezwa amakhaladi hey esuke eCape Town aya eCentral Banza so Central Banza ezewizivile ayiliphendula itshela yabo so sizazozama futhi ukuthi bathola abantu abakanjalo abama27 bazofika la bake bayikhulumele bona nani nibe namibuzo kubona nizothi bathini Khanyakude TV ni subscribe bafethu ni like ni comment